Thansa, unity, ekta, ekotani rally. Orally, yakabam mass gathering. Mochini kabagai kaisa, lai bumani, sini mass gathering. Ang koinai sini joto takuktai bukuk songno. Kebon norok lama buprao basai tongkang kangkai. Norok joto yang bisingo painani bagai. Sini olai buma, sini beskangni. 10 বছর ইয়া 40 বছর জরাতেই ই হাওয়া তিপ্রা সড়ক যে সিকলজাক তংমানি সিনি মানথাইনি বাগৈ সিনি রাইটসনি বাগৈ সিনি দত্ত সিনি থিনাংনি বাগৈ অ ককসাই ফাইতিনিও নরম যতন ফাইবার দারি ফারকে নরম লামসগু সিনি বুবাগ্রা তাই সাবসান বিসিগো ফাইতঙ্গো নরক তিনিও থানসানি অ মাস গ্যাদারিংগো ফাইयै जों जतनम Sini palbaksa ke tinango notice kaisa one notice namai thangai tongo o lukurok o hani tipra sarok sini bebak tinangni bagai noro sing jotono beskango sini bubagrani bisingtei sini leaders ni bisingtei sini joto entire sini joto state ni tai onyo notice ni state ni hoite sing jotono palbaksa khai one notice agogai tipra sani permanent solution yakaba greater Tipraland sing samnan digi thangai tongo haisi o greater Tipraland mo bukhawa simia mo khogwa simia sini bebak Tiprasani joto je nangkung mani jagawo sing buskango thangai greater Tipraland sing achieve tubunai takhurok sing tinoro asukko kebang sanani joraya kebang ma sini leaders paitongo sini kebang ma notice ni leaders paitongo noro bangni kok khnabai jotona thangjabari hinai ang norna asikok sawino noro jotona hambai buba gra iglok thang tipra motha iglok thang tipra sa iglok thang one notice long live thank you belai belai khna hambai chini yot icon chini yot ni president Suraj Deborma sapno tabuk chini biskango kok naruknai chini TWF ni President sini Madam Monihar Deborma bini khoptui chung short speech khnalainai Tini astabol thung noklawo puilano one notice thansa khlainai sini hani bubagrano ani khulumaya paro tai sini one notice ni joto boram ganang chief minister MLA taibok joto kotor leaders rokno ani khuluma hamjak maya paro tai opandao sini Tripura hasteni sini TTAD sini boram ganang chairman tongo bonaba ani khuluma ya paro opandao taibo sini minister tongo sini TTAD sini EM rok tongbayo MLAs rok tongbayo sini TWF ni advisor chairperson tai bini logi song TWF ni vice president joto general secretary joto TWF ni adongjuk song YTF ni president tai joto bini bodols bini warriors rok tai chini boram ganang BK sar tabuk no phai tongo belai kai chini BK sar no ang khuluma tai hamjak mani ya paro tai oba haikano sini ex MLA rok joto tongbayo joto rangsak ni takok tai bukuk song sini media takok song bises khayoy mia hopong o mato kam khlailayai thuya chaya kosto khlaiyoy sini youth ni sini sikla phan phunuk bani bagai sikla rok tabok bo thansa kokbak saya pri thak thai kaisa nei phunukka hopong thuya oi
o mato samong khlai leka chini bukhok chongbo jora jora logiri phaika aboni bagai ang jotto nono pai phle hamjak matai chobani sibai khajani takok tai bukhok song chini borok asek lama hasal gari ganda o sakpailiya himlai phailai donglai jao norok hatai dofani bagai kosto khlaiei yakung koklaiei asek kosto no kosto hiya kai phayo aboni salsa jeng salsa piok jaknai one notice jengei thangka chini thani wana na greikha jeng salsa piok jaksinai saba piok nai chini bubagra chini bus kango tongo bubagra ni bising tei khlaiei chini piok jangmung phaisinai aboni bagai no ang jotonono ang tini hakchal sampani phainai tai tini jengbai manjo phainai samung tangnani bagai chini kotol tini kobang ma joining tongo chini borom ganang sok borok no ang sekang bariano ang lamsogo chini tiprama thao tai hamjak mani yaparo chini one notice do aboni bagai khajani takok tai bukok song jeng tai asugoi tongliya jeng tai asugoi tongliya chini ta ha tai dofani bagai chini odhikar ni bagai chini man thaino adai khainani bagai jeng keba asugoi tongliya kami amsai jeng jottono sanggori khai ongkhor chinai hinui ang jottono no kok kesaroi tini oro phainai rok hain hai tai waisa norok kaham kai tuiduloi kaham kai thanglai di jan jani nogo lama roko mungsa dora mungsa kebeng mung krei te hailoi norok jan jani nogo thang sogoi di hinui jottono no kok kesaroi ani kok kisisa samani orono muthaka thanja ayok laktho one notice ne phan tai bakrak thon hambai Belekeno hambai chini madam monihar chini bekhano thangcharoi bosuno nangkuk mani kok sai khlang mani bagai bini bagai waisai yafa khorol bai jamano bubagraki 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 ang chini volunteer songno kobok nai chini joto party ni dignitaries tok je tongmani all EMs all MDCs all MLAs all chini frontal organization je president tongnai borokno chini daeso yagra babai achukjak borokno rishabai risharui borom khainani bagai including chini TTADC ni chairman sarno baino kobok jago bini achukthai jago thangai achuknani bagai haino hai jotono no hambai remani yagulo jeng teisa kok khnalainai chini satung tungui tongmani aboni bekhano teisa changdo do khlaiei kok thaibai jengno khilui bason dei khnaranai chini 24 Ramchandra Ghatni dynamic chini Kharaksa MLA sar borom gunang Ranjit Debborma so sar borom gunang Ranjit Debborma na kobok nai bini nangkuk mani kok jengno sai khnaranani bagai hambai Blai Blai Kya Hambai. Now with respect and pride, I invite Sri Ranjit Debborma Sir, Honorable MLA, Tripura Assembly, to deliver his valuable speech. Jotana Singyaba Khorob Lainai. Jotana Hambai. Agortolani Malik Sabo. Agortolani Malik Sabo. Agortolani Malik Sabo. Hambai. Tini jara Agortolani Malik Sabo ini singnai boro nukhana omoni Malik Tripura Saro. Abono norok nukhana borong na chanani nayo. Tripura sini Tripura sani Agortolani Malik bo Tripura sano omono sungtini punungnani thangai tongo. Porthamana ang sini Tripura Mothani borom ganang President
BK Sarno ani Kuluma Yaparo, Oro Paimanjak Paika, Chini Titi Edisini Chairman, Borom Ganang, Jogadish Sarno, Kuluma. Hello. Hello. Tai Chini Oro Paimanjak Painai, Joto MLS, Chini Boramganang Minister, Titi Edisini Joto Boramganang MDC, Senior Leaders, Tai Bubagrani Chobani Warrior. Hello. Hello. Mike Kisa disturb Clay Tonka, Obo Kebeng Mumano, or Mike Malirok, or Mokebeng Kaimano, Obon Bagatiar Matong Nai. Karon, Oro de Mike Rinai, Buni Dopani Borok, Kebeng Mano. Tai Takuro Bukurok, Angorang Kusanani Musungo, Tipra Mota, Buvagara Chimia, Buvagrani Logiwo, Tiprasani Logiwo, Tini Uttur Purbancholni, Joto, Northeast ni Joto leader, Joto regional party, Buvagra Baika Yak Miliwoy, Sing Ward Northeast Slamka. Obo message, Tini China Agulini Hoiteno, Chara Northeast Honai, Tai, Dili Nova Sing message Rinai, Chini Manthani Bagay, Sing Tiprasa Simia, Buvagra Simia, Tipramota Simia, Sing Gutar Northeast. Chini Manthani Bagay, Sing Tanchangka, Omonotini Unity, Rally or Agortola Klajaki Tongo. Kabang Makabeng Mong, Tini Sabrumne, Timely, Train Salok Jangnan Tongmani, Sarak Jaglia. Kabang Chini Geto, Chini Borok Painani Bagay, Gari Rijabnaka, Gari Tini, Nosto Hine Rijagya, Ahaipa no, Tini Agortane Lokotom Pandawa. Yangona Harina de Tui Torti Kai Borok, Chini Mata Hablai Tongai Mane, Lama Sagla Lia Takura Bokoro. Tai Sirap Sakanong ni Buskango, Chini Northeast ni Ojamarok, Chino Matho, Bubagrabe Baksa, Borok Painai, Angorang Tani Koimung Narignai, Mosungno, Sung Tancha Matong Nai, Bubagarani Logi Matong Nai, Chobawa Bubagrano, Sung Logi Marinai. Hingkai sing piok jagnai, hingkai sing mantai manai, hingkai sing kusup jagmani yakni, sing yogui manai takuro, aboni bagai no, sing tanca matong nai, kaglai manglok, boja sepana cukli ritun, sing tanca ono ketahui matong nai, o tanca ni marino nasi gino, tini Uttur Purbancol ni, joto jamarok bo tanca ngui paika, tini chini o. Agulini Astobal Moidano, Tai Sirapsakana Norang Nugana, Sini Tantan Ojamarang no, Lang Pasimo Nasina di Tantan Ojamarok, Jotono Yang Busazak, Yang Digibana Sigina di Sini, Tantan Ojamarok, Joto Pasingano,
tai sirapsa kaino sini borom genang Meghalaya Chief Minister sini Konor Changmaji boro paisok painai angka khlayo anu ukologo tebo kok kaham narengnai tongo tai tini o reri paimani poreo norok jotona kesang khai thane kono jaga kono kebeng mungta asairi di omtei khaino chung peacefully sini manthani sobano chung phunu gori nai mo kaise dristan tong mo kaise live mangoi tong mosek sawoino jotona na hai ka kaham tai hamjang ma yafarai an kok muthakka asiktino jotona na khulumbai ka hambai Belekeno hambai chini 24 Ramchandra Ghatni Borom Genang MLA Saranjit Debormano bini nangkuk mani kok I dipor jorani satung ciring opano jengno sai klang mani bagai bini bagai jeng haino hai yapa khoroblai de mano Okay good jeng haino hai teisa kok khenalai mani phaching thanai tabuk chini buskango khorang keteibai khorang keteibai haino hai kok sai khanarnani bagai kobogo chini TTADC ni EM Madam Dolly Riang no kobok jago stay shop hayai nini nangkuk mani kok chini jonata rok bai chini luku rok bai share khlainani bagai haino hai kobok phinai Madam Dolly Riang haino hai kaisa kobok mung Kali Joy Tripura Julai Bari Shoshiram Para South Tripura ni kicha stage of hayoi nung kicha malai grade nung bai belai khana emergency kaisa samung tongo Kali Joy Tripura tai bini bihik nung je khana phana tongdi stage gana o phayoi chung bai malai phaidi aboni yagulo haino hai lama rogo kobang machini boro rok tongoi tongo norok jotono ground bisingo mat bisingo habnani bagoi norok jotono ring horo tai lamsogo tabuk sini buskango haino hai kognarok nai sini TTADC ni EM sini honorable EM Dolly Riang botabuk kognarok nai. Now, after the powerful speech of Sri Ranjit Deborma sir, now with this respect, I call upon Srimati Dolly Riang, Honorable Executive Member, to deliver her speeches on very needful. Hello. Jotono saja kaham our fight for the next generation bo chobani chubai jotono sakang yafayo tini bo sini fight imsio tini bo pandani achupa hogra sini honorable president sir bikerangkona hambai maya phainai sini autonomous district council TTADC areas ni sini council chairman sini jogodi sano hambaya phainai sini Tripura joni cabinet minister sini Onimes Deborma sano hambaya phainai jot honorable executive member of TTADC honorable MLAs of Tripura legislative assemblies jot sini YTF ni leaders TWF ni leaders
joto dignitaries phaina rong kha kaham ya phayo bises ke ang khlumu ya phaya kha kaham ya phainai tini phuai ni pas tan chi ba chaye mai chu chu ye gari ho daye chaye tin do phani ba panda wo phaine ro no joto takphu prona ang khlumu ya phayo a hambai maya phainai tini mo panda no for the third time Tripura ni itihas wo Tripura sarok thumlai mo 12 tarik March 2022 waisa 12 tarik November 2022 waiha 27 November 2025 Bohat in itihas gathering unitedly all tini notice ni bro chono solidarity from paimoni ba pandawo tinin bo mass gathering ba rally hwa kya itihas yo thang to muta kuram kuro tini boro jaga chung sanma kok makhe bose tini chung phathani phaine narwai rong thio chung kok thalai nai ar tini bo event host ti maharaj thio chung kok thalai nai ama pandata kuram kuro chung sanma pandale bono ja chung tha tole ne nang nai thahan im sio chung yo mari mai nai ar thanai 5 bosor chung struggle kheye thanai 5 bosor chung thangani chinti prasaran khorang toi saye central government je babe chung no thungha central government has denied central government has refused to listen to our voice the cries of the prasa aba pano chung tawa notice ni bro all the 8 sisters including Sikkim all the 8 sisters tawa chin boye bachai to ti prasani ba pandawo aba pandang masanai ti prasani yo mari pher pandawo bisi balu siata khuram khro chini boye ama boisa unge to mono bis kangwa chung purnima tu beri phainai chini maharajani leadership nim sing toi ta khuram khro chung sio India independent chini Bharat Borsor independent on pandawo the Northeast leaders and the princely independent state of Tripura people had contributed so much for the independence of our country. We Northeast people, we always proudly introduce ourselves that we are the proud citizen of our country. Once upon a time, our Tripura state was known for the extremism. We were known for the extremism, but the government of India never tried to know why the people of Tripura had joined the extremists. Government of India never tried to know why these young boys and girls leaving their families behind had fled to the jungles. Tinio, we have enough of contribution for the independence of our country. But in return, what do we get in return? After the merger agreement with the government of India, with full faith and hope that our government of India will take care of our rights, our protection. But what we have seen in return, government of India has never paid attention to our cry. Therefore, forcibly be the people of Tiprasa. We are bound to form the extremists. We are bound to form several times the organization, the Anchalik Party, the regional party, to fight for our rights against the government of India, against the concept of the government of India. The Constitution of India is being framed, irrespective of all colors, all religion. We are equal. But though the Constitution says that we are equal in our country, irrespective of all tribes, but in practical, we have never seen, we have never felt, we always felt that we are divided, we are ignored. Therefore, today we are bound to form, we are bound to raise our voice. Let the government of India think, respond to our cry. If they really consider that we, the Tiprasas, are their citizens, it is their responsibility to take care of its own citizen. Bono sanim chuo takuram krau, bangma kau sanim matungo. Tini time sorry ba panda ang saya. If I ever get opportunity ang sanai, I nim khani kau tini ang sakho yako, ang try next time sanai takuram krau. Ang ba panda tini notice joto leaders, though they are not tau present ni apono. Ang brono hambai Mario, tini thangao phaye chuno support ke paimo pandawo. Ami ti prasaro chung wan anai kroi, Maharaj ni nai kolmo bai, chung daidino yok mari maye tungo, joto chung thanga tona, joto takuram krau, ti prasa long live, Maharaj long live, daidino chung teko maina so khak changa joto no. Belai ke hambai, sini buku Doli Riang, EM, TTADC, Farising Tabuk,
Tai buskang ni program tangan ni segang sound kisah kaham ke check highlight. Let's check the sound. Ayang ngotong ni korang dah kena. Yang ni borok korang kaham ke dah kena sound. Omo baila ke dah kena. Korang kisah kelima hai ke di tu kelima hai ke del ke. Tabuk sound thik deng ke. Udeng ke. Korang dah kena ke. Tansani korang ke dah kena ke. Yang ola. Yang ke dah kena ke. Check. Tai bu keliri mangku. Da komol. Neng lagi kisah sinai bak kelai kanai di. Bubagra final ni sekang. Sengop filo sound by keliri tona ni nang nai. Hello. Kada kenaka? Cini joto TWF, TISF ni joto ani khazani, bukuk song, kebang ma jagat tuima yang ini tongka, norok no, tirok bak thani help klainya ni bagai, kabai kubai kobok jago, tuima yang rok ini tongka, cini pilo tong ni rok no, tui telangai karena ni bagai, norok no kobok jago, tapi patara gura guri ini tong nai. Ani khazani rangtang ni tiprasa takuk te bukuk tini ni je program no grand success klanya ni je Agartala phai tong nai do norong no mat bisingo habai chini bubagra phaina ni sekang joto no mat bisingo habai jeng ekdom thumcha khlai phunuk nani bagai norong no bahaina khabai khukbai kobok jangu hambai Tai kaisa saklai mung sini tini ni guest Meghalaya ni Chief Minister Bobu Airport Land Khaika Tai sini Alka State ni guest rok bo o jaga sopai tongka borong no jur ka yaba khorob de Bubagraki Hemu Chandra Singh ji ki Mulumaki Kon ji ki RK Megon ji ki. May I now request Ajay Award ji ki Ajay Edward JK, Monlomo Kikon JK, Hemchandra Singh JK, Monlomo Kikon JK. May I now request Sri Ajay Edward sir, the founder and president, Indian Gurkha Janashakti Front, Gurkhaland Darjeeling, to please come on the stage. Sini volunteer rok, bono stage of hayai, risabai, kai bono felicitation kaina ni bagai, norong no koizao. And I also take this privilege to request Sri RK Megan sir, senior leader Manipur, who sacrificed all his life fighting for the people of Tripura, to please come on the stage. And I request the volunteers to kindly come and felicitate them. May I also take this opportunity to request Sri Hemchandra Singh sir, the former Speaker of Manipur Legislative Assembly, former Minister, Government of Manipur, and 5-time MLA. Let's give him a big round of applause. Yaba Kolabde! Volunteer.
First kotor khai khorab lainai. May I request the former YTF President Sunil Debroma to state them along with the volunteers, and Suraj Debroma, the YTF President. Both of you are requested to come on the stage along with the volunteers. Please come. Jeng Hai choi hai hoi ya ya bakal khorab. Tabuk seng sudut Tripura sasime ayuk lok tengya. Sara North East Thansa ka basanai. Thansa ayuk lok teng. Thansa ayuk lok teng. Bubagra ayuk lok teng. North East ayuk lok teng. One notice ayuk lok thong. Table june one notice ayuk lok thong. One notice ayuk lok thong. Notice long live. Table june notice long live. May I also request all our dignitaries to please come and pay a tribute to our late Maharajas here on the stage. Bubagraki! Bubagraki! Thansa ayuk lok teng. Farisung kaham ke slogan lainai. Thansa ayuk lok teng. Thansa ayuk lok teng. Now we would also like to call upon the stage Sri Anup Arundara, Sir, Secretary General, Indigenous People of Ahom Thai. Sri Anup Arundara, Sir. Hai no hai tai kaisa saklai mung. Jesini o panda o faizak. But bisingo habjaya rogno. Hai no hai ang koinai sini volunteers rokno. Sini Sir Anup Arundara no. Rumah yafarna ni bagai. Pani borong no buceng jur kaya apa korom lai finai. Joto North East ni kotor leader rok. Tini o Bubagrani Thansa ni mari o phainai. Seng ba ya grom lai phaika. Thansa ayuk lok teng. Thansa ayuk lok teng. Bubagra ayuk lok teng. Jeng tabuk, tapi nakung mani kok kenalai piunai. Sini Honorable Chairman TTADC Sri Jogatisa ni kok kaham kana ni bagai bonuseng stage of fire koijau. Hangkai tabuk sini Bubagra bu hainu bol lama wa fight tongo.
সভাপতি তীব্রাপতা বরমগ্রাম বিজয় কুমার রাঙ্কল তিনি মলুকু কুথুম পান্ডাব ফাইবানজাক ফাইনাই Honorable Chief Minister of Meghalaya State, Mr. Conor Sanmaji, Chini Tipramothani founder, His Highness Bubagra, Boromgunang Padot Bikram Manikko, Chinoro Tini, BJP, National former spokesperson, Nagaland former minister, Mr. Kikon, Chinoratini, senior leader of Manipur, Mr. R.K. Magan, Mr. Hemchandra Singh, former deputy speaker of Manipur, Chini Tripura State ni Cabinet Minister Honorable Animesh Debormaji, Chinaro, Edisini, CEM, EM, all MLAs present here, senior leader of Tipramothani Women Wings, IW Utini Jotto, Netrittorok, TWF ni Jotto Netrittorok, YTF ni Jotto Netrittorok, Sabrum ni Simi, Dharmanagar ni, Jotto Chobani Taku Kaham, Buku Kaham Rok, Achok Basawai, Oma Maikarai, Tukuya Musuya, Jara Arotini Fainai One Northeast, Thancha Uttar Purbanchal, Boni Gathering of Fainai Nang, Paifalaya Chobani Chibai, Takuro Bukurok, Chang Tipra Hastevo, Tipra Sarok Tabok, Pas Bosar Robai, Tiprasa Thancha, Tinini Simi, from today, Chang Khunani Simi, Tinini Simi, Northeast Thancha, Bonimul Lokhonka, Greater Tipraland, আগামী দিন মণিপুরের মানুষ বলবে মেঘালয় নি বরক ছালাই নাগাল্যান্ড নি বরক গেটা ত্রিপুরাল্যান্ড ছাড়লাই যত পাল খাইছেন চিনি মানথাই সবতাইন সানানি বাগৈ তিনি পয়লা চেঙ্গর চেংমানি অবন আসল লক্ষ্য তাগর বুকুরক বড়বাগে চেংমা সাও অব কবই লাইবুমা ये त्रिपुरा हमारा था, ये त्रिपुरा अभी भी हमारा है, आगे भी त्रिपुरा साकार रहेगा। ये त्रिपुरा আমাদের ছিল, এখন ত্রিপুরা আমাদের আছে, আগামী দিনও ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসাদের থাকবে, কেউ রুখতে পারবে না। থানচা খায়, চবা খায়, চেনি চবা, থিনাং ত্রিপ্রাসা, থাঙ্গানি চবা, বনিবাগিনা অংশ ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসাদের ছিল, ত্রিপুরা ত্রিপ্রাসাদের আছে, আগামী দিনও যুগ যুগ ধরে ত্রিপ্রাসাদের জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্য থাকবে, কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তবে কবাংবার রাজনীতি বদল বেলাইকে কলাই রাজনীতি কলায়ও बीपीएल कार्ड राजनीति 25,000 रांगनी लूपनी राजनीति एपीएल कार्ड अंत्योदय योजना खाई নাই अबनी राजनीति म राजनीति चले लिया তিনি
More mega rally, one notice, Sara Tripurani Barak Nugutongo, Yango Gandhi Murtini Simi, More Lamajora Pura Kopulong Barak, Chandrapur Nishimi, Women's College, Yango Nini Joto, Bujang Tabuni Jora, Pura Lama Barak, Barak Hamali Jaga Kerika, Ang Tako Kaham, Boko Kaham Changlo, Ani Chamani Komo Mongnareklai, Dodjota Haride, Lai Buma Chini Lokitongo, Changtini Tripravo, Songa Komung Mano, Changtini Tripravo, Rang Pusha Mali Kom Mano, Teni Tripravo Buini Pusa, Kabang Mano, Halbana Chang Chenya, Norak Kono Tahora Bukurok, Kata Baide, Chili Loki, Tipra Hasteni, Kobu Lai Buma Tongo, Chili Loki, Rastra Songo Tongo, Chili Loki, Joto Uttar Purban Choli, Chili Mukhang Solai Tongo, Bonibaga Chung Noragno, Mokogno Masalai, Tiprasa Tanga Hankai, Ancholik Party Bino, Matungai, Ancholik Party Mutangai. One thing, I want to give you one message, Abonka, especially for youth. Doing regional party is not hobby, it is compulsion. Need our Ancholik Party, Song Sok by Kaya, Obachini Tangani Bagay, Ancholik Party Makayo, Tiasak, Narak, Subai Tangtani, Ancholik Party Kaino, Tiprasano Chung, Mamotangai. Bonipore, Chinara Chini Poram Gulang, Honorable Chief Minister Paitongo, Megaloini, Chini Bubagra Takisa Pore Painai, Angasok Sawino, Joto no Tewasha, Chini Northeast Chifani, all leaders, Nora welcome Janogo, Nora Tini Ora Pai, Chini more meeting no, more gathering no success, Kaiti Shamani Bagay, Buskangochung, Unitedly, Buskangochung, Korang Matishanai, Asaka Borano, Angkok Kajarino, Haksal Sampani Painai, Joto Tako Kaham, Buko Kaham, Oro Kubang Babarok, Dara Haksali Painai, Naito Clay, Michel Paimani Pore, Dani Dani Nogo Tangai, Joto Chili Warriors Rock, Korasa Korong Nipano, Karjayatoi, peacefully. Shanti Clay, Agartala Nishimi Sabrum, Agartala Nishimi Kamalpur, Agartala Nishimi Amarpur, Agartala Nishimi Dormanagor, Tangairok, Jotochini, Leaders Rock, specially, youth Joglang, Chabani Komamong the Horo, Noro Kam Kayan Nayay, Chini Ma Borogno, Nogo Tik Tik Tanani Bagay, Borogno Sajo Kaji Hine, Chabani Kogno, Angorogno Kobagino, and Kogorona Motaka. Jotona Hambai, one notice, long live. One notice, long live. Hambai. Belai ke Hambai, Chini Honorable Chairman Titi Edisino, Paris Jung Hai Hai. Jur kaya pa korb lai piunai. Tai waisa. Takuk tai kapang ni bukuruk. Jeng saimano sini bubagrabu bohimui pai tongka. Tai Chini Meghalaya ni Chief Minister Bobu Airport ni simi already pai tongka. Borok o ground sok painani sekang. Zoto hasal ni kosto khai je fainai rogno tabuk jurati je ground no habia kurogno bisingo phai sok painani bagai asongnani bagai jeng koijau hangkai jeng tabuk haina hai khnalai piunai. May I now take this opportunity to request Sri Ajay Edward Sir, the founder and president,
Indian Gurkha Janashakti Front, Gurkhaland, Darjeeling, to come on the stage and address the gathering on the unity and the spirit of Thansa. Paripono yak jur kaya pa korong lai piunai. Hai di kai sing tawa hai no hai. Nangkok manikok kena lanyai. Sini Sri Ajay Edward Sarni ngai. Founder and President, Indian Gurkha Janashakti Front. Jotono palbak sakaya pa korab lanyai. Buba Graki. Buba Graki. Thansa. Thansa. Okay, that's okay. I can speak in English and Hindi. Hambai. Thank Thank you. you. Khulum Kha. Namaste. Jai Hind. To all the dignitaries, all the way from Nagaland, Manipur, who have come together today, my salutations, senior leadership, Abugra, Maharaja, my good friend Pradyut, I thank him that he has taken this big step to unite people in the Northeast. भारत देश में हम लोग छोटा छोटा सिंगल एंटिटी होने से दिल्ली हम लोग का ले बहुत दूर, और हम लोग का सुनवाई, हम लोग का आइडेंटिटी, हम लोग का जमीन का अधिकार, हम लोग का लैंग्वेज नहीं सुनेगा, दूर हो गया। लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट सोचे आने वाला दिन में एक नॉर्थ ईस्ट सिर्फ 1-2 एमपी नहीं, लेकिन भारत का पार्लियामेंट में 26, 27, 28, 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से त्रिपुरावासी का, त्रिपुरा का, नागास का, गोरखास का, मणिपुरी का, ये सब सोच एक होने से एक शक्ति होगा, एक शक्ति होगा। और ये शक्ति हम लोग का देश, भारत देश में एक आवाज होके बुलंद होने से nothing can stop us. Nothing can stop us. I know the vision आप लोग का पास है, आप लोग का पास ये विजन, आप लोग का जाति का पास ये विजन, जैसे मेरा जाति गोरखा जाति का एक विजन है। आज नहीं हो सकता है शायद, लेकिन हम लोग कभी नहीं, we can never forget the vision that our people are fighting for. In Darjeeling, in Bengal, our vision is Gorkhaland, separate state for our people. That vision will always be there. May it take 100 years. 100 साल लगने से भी, 200 साल लगने से भी, हम लोग का सोच और विजन एक homeland, a separate state for our people within the Indian Constitution. आप लोग का भी सोच विचार हमको मालूम है।
ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आपका मांग है, ये विजन कभी नहीं अंत होना देना पड़ेगा। हम लोग का जीवन काल में नहीं होने से भी ये विजन में हम लोग खड़ा रहना पड़ेगा। हम लोग का चिल्ड्रन, कमिंग जनरेशन will always have to look into this vision. लेकिन अभी वन नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा है, हम लोग का अपना मुद्दा है। गोरखा लोग का गोरखालैंड ये विजन है, आप लोग का भी है। मणिपुर का अपना इश्यूज है, नागास का अपना इश्यूज। लेकिन हम लोग को कैसे यूनाइट करें? 80 साल हो गया, 80 years have passed. Britishers have left India, 80 years. लेकिन अभी भी हम लोग का जाति, हम लोग का ट्राइबल इंडिजिनस पीपल are living in poverty. दार्जिलिंग में भी 75% चाय बगान है, उधर भी 200 रुपया दिन में हम लोग का आदमी लोग जीवन जी रहा है। It is not possible. So इसलिए one Northeast is something that we all aspire and dream for. I give full honor to Babu Gra, my friend, Pradhuet, for all his love and attention to his people. May you always stand beside him, and like always, my love and my support will always be with you. Thank you very much. Chini Bubagra Phai Tongkha. Bubagra ke Maharaja ke Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja आगे बढ़ो. Maharaja आगे बढ़ो. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja long live. Maharaja ki. Maharaja ki. Hai nu hai. Thansa long live. Long live! Thansa long live. Bubagra long live. Bubagra ayu lok tong. Bubagra ayu lok tong. Thansa ayu lok tong. Bubagra आगे बढ़ो. Bubagra आगे बढ़ो. Comrade Changmaji long live. Comrade Changmaji long live. Comrade Changmaji आगे बढ़ो. 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 One Northeast long live. Long live. One Northeast 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 long live. Tai kaisa saklai mung. Joto oje stage o tongnai rok. Joto tola thangpai di. Only the official press of Bro tongnai. Bubagra ayu lok tong. Bubagra ayu lok tong. One Northeast ayu lok tong. Bubagra ayu lok tong. One Northeast ayu lok tong. Bubagra ayu lok tong. One Northeast 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 ayu lok tong. Bubagra ayu lok tong.
One Northeast Ayuk Lộc Thượng. One Northeast Ayuk Lộc Thượng. Bubagra Ayuk Lộc Thượng. Bubagra Ayuk Lộc Thượng. Maharaja Long live! 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 Maharaja आगे बढ़ो! 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 Senioro. Bubagra ki! Maharaja ki! Maharaja ki! Soto Yaba Korobde. Maharaja long live! Maharaja long live! Maharaja long live! Maharaja long live! Bubagra ke Maharaja ke Bubagra ke Diprasa ke Bubagra ke one notice sini volunteers ang koine sini sir kondat sangmo phaikia boro sungtai sa lamsang nang nai please Bubagra long live! Thancha long live! Bubagra long live! Thancha long live! Northeast long live! Northeast long live! Northeast long live! Arujura Northeast long live! Northeast! Bubagra आगे बढ़ो! Maharaja आगे बढ़ो! Maharaja की! Maharaja की! Maharaja की! Maharaja की! Thancha की! Tiprasadopa की! Tiprasadopa की! Tiprasadopa की! Meghalaya CM Mukhyamantri Conrad Sangma long live Meghalaya Conrad Sangma Meghalaya Mukhyamantri Conrad Sangma आगे बढ़ो Meghalaya CM Mukhyamantri Conrad Sangma ji welcome Meghalaya Mukhyamantri Conrad Sangma ji welcome Bubagra long live Meghalaya CM Conrad Sangma ji welcome Meghalaya Mukhyamantri Conrad Sangma ji na lamsogo Meghalaya Mukhyamantri Conrad Sangma ji welcome Meghalaya Honorable Chief Minister Conrad Sangma ji welcome Bubagra long live Bubagra long live Meghalaya Mukhyamantri Conrad Sangma ji lamsogo Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma ji na lamsogo Meghalaya Mukhyamantri Conrad Sangma ji welcome one Northeast ke United Northeast ke Maharaja ke Maharaja Pradhan Vikram Kishore Manikya ke Conrad Sangma ji ke Maharaja Pradhan Vikram Kishore Manikya ji ke Conrad Sangma ji ke Conrad Sangma ji ke Bubagra ke James Sangma ji ke Meghalaya Conrad Sangma Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma ji ke Bubagra Pradhan Vikram Kishore Manikya ke James Sangma ji ke One Northeast long live! One Northeast long live! One Northeast long live! One Northeast long live! Daniel Langkasa long live! One Northeast long live! one Northeast one Northeast ang koine sini volunteer songno Joto stage tonai bororok
kindly stage kisa empty khaidi. Sini guest tai official sini stage tonai. Kisa discipline. Je ground ni baire tongnai jotto takuk tai bukurong no bisingo phaina ni bagai chung koijao chung haina hai chini honorable Minister of Forest Science and Technology Sri Onimesh Sarno baino stage of hainai sini guest rock by join khaina ni bagai koijao sir please come on the stage hangkai May I now request His Highness Bubagra to felicitate Honorable Chief Minister of Meghalaya Sri Kornat Sangma on the dais. One notice long live. Joto pan kaya ba korlai de. One notice long live. James ko jacket. Hai na hai ya ba korlai piu de. Tanzania Usuka Borobangka. Notice long live. Senior Zagawo, Tini, Fai Manjak Paika, Sini Guest Rong ni Mungang, Haina Hai Saklai Piunai, Manjak Paika, Sri Conrad K. Sangma, Honorable Chief Minister of Meghalaya, National President, National People's Party NPP, Sri James P.K. Sangma, Working President, National People's Party, NPP, former Minister, Government of Meghalaya. Taibutongo, Senior Sri Daniel Langthasa, Founder, People's Party, Assam, former Member of Autonomous Council, Dima Hasau Autonomous Council. Taibu Paimanja Faika, Sri Monlumu Kikon, former Minister, Government of Nagaland, author, poet, and social worker. Tayo Paimanza Faika Senior, Sri R.K. Megan, Senior Leader, Manipur, who sacrificed all his life fighting for the people of Manipur. Haina Hai Tong Senior, Sri Hemut Chandra Singh, former Speaker, Manipur Legislative Assembly, former Minister, Government of Manipur, and 5 times MLA. Tai Khoraksa Tongku Senior, Sri Ajoy Edwards, Founder and President, Indian Gurkha Janashakti Front, Gurkhaland, Darjeeling. Tansa Ayu Lotong! Tabuseng, Sini Buskango, Kong Narnani Bagai Koizanai, Sini Sri R.K. Megan, Senior Leader, Manipur.
May I now take this opportunity to request Sri R.K. Megan sir to Rajkumar R.K. Megan sir to come on the stage and address the gathering on this unity of Thansa and One Northeast. One Northeast, Ayong Lokto! My dear brothers and sisters of Tripura, our Tripura indigenous people, প্রথমে আপনার সবাইকে খুলুমখা खुरुमजरी नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक मैदान में जो थानसा रैली हो रहा है, ये रैली भी ऐतिहासिक हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री में एक बड़ा विशाल जनसभा होके रहेगा। और इसके लिए जो यहाँ का हमारा त्रिपुरी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी को हमारा मेरा कांग्रेचुलेशंस अभिनंदन देता हूँ। आज ये थानसा रैली क्यों हुआ आप जानते होंगे। नॉर्थ ईस्ट में जितना भी इंडिजिनस पीपल है वो गए 70 सालों में इनका जीवन हमारा जीवन जो होना था नहीं हुआ, और भविष्य में क्या होगा वो भी सर्टेन नहीं है। इसलिए अंडर द लीडरशिप ऑफ Tripura ka Buvagraji, His Highness, head of the Royal House of Tripura, under his inspirational leadership, उनका नेतृत्व में और मेघालय का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर कोनराड संगमा दोनों का लीडरशिप में ये वन नॉर्थ ईस्ट जो एक रियलिटी बन गया, ये इसके लिए भी मैं इन दोनों लीडर्स को मेरा कांग्रेचुलेशंस अभिनंदन देना चाहता हूँ। और भविष्य में हम एक साथ खड़ा होगा और खड़ा होके रहेगा तो कोई भी फोर्सेस हमें दबा कर रखना नहीं सकेगा। जब हम एकता करके थानसा होके रहेगा तब हमारा जो ग्रैंड चिल्ड्रन जो भविष्य में आएगा वो लोग थोड़ा सा जिंदगी अच्छी तरह से काटना सकेगा। इसके लिए ये आज जो थानसा रैली सिर्फ हमारे जनरेशन का ही नहीं है, जो भविष्य में आने वाला पीढ़ियों का जनरेशन के लिए जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व लेना है, उस दायित्व लेने के लिए ये थानसा रैली ऑर्गेनाइज किया गया बोल के मैं विश्वास करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, गर्मी और थोड़ा है। मैं आपसे लास्ट में अंत में फिर कहना चाहूँगा, जो हमारा अभी नॉर्थ ईस्ट बोल के हम जानते हैं, ये मेरी समझ में एक डिस्टिंक्ट जियो कल्चरल एंटिटी है, जिसमें जितना भी इंडिजिनस पीपल है इनका कॉमन हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स है। लेकिन आज जो रियलिटी है हम सब के सामने जो कन्फ्रंट कर रहा है, जो पॉलिटिकल रियलिटी आज से 70 सालों से पहले वो सत्ता आए थे और गए थे, वो हमारे इंडिजिनस पीपल के लिए क्वालिटेटिव लाइफ आना नहीं सका। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमें
आपको सोचना पड़ेगा और आपको सोचकर कदम उठाना पड़ेगा, ये बोल के मैं समझता हूँ। जो वन नॉर्थ ईस्ट हम समझते हैं एक बड़ा परिवार है। इस परिवार में डेफिनेटली थोड़ा छोटा मोटा डिफरेंसेस तो रहेगा ही, एक फैमिली में जो रहता है, लेकिन जो छोटा छोटा समस्याओं को हम बात करके रखें और हमारे कॉमन इश्यूज हम सब के सामने जो हमें चैलेंज करके रखा है, चैलेंज करके खड़ा हो रहा है, वो हमें ओवरकम करने के लिए हमें यूनिटी थानसा बहुत ज़रूरी है। आज के दिन बड़ा दिन है। आज के थानसा रैली के बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट एक नया कदम उठाएंगे और कदम जो चलेंगे हमारा कोने कोने में ये मैसेज पहुंचेगा। अंत में मैं फिर बुबागरा जी और कोनरा संगमा जी और आप सभी यहाँ उपस्थित है और विशेष करके हमारा त्रिपुरा भाई बहनों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबको हम एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम भाई, थैंक यू वेरी मच। belai belai ke hambai bono hai no hai apa khoropi ude tai khoroksa kok sanani sekang jini guest sound check khailai pi unai ayang ulklogo tonera khorang dekhna all right je tabok oroi poroi ke je phataro thanai tongnai rogno ang koinani muchungo bubagra kok sayasa norok o jagani tathangkudi kisa doijo tuyui nasingi tongde tabosong haina hai khnar pi unai may I now take this opportunity to request Sri Hemchandra Singh to kindly take this time and address the gathering. Tabuk jeng hai no hai kok khnalai nai jini te khoroksa guest Sir Hemchandra Singh no kobok jago stage of hai kok sapainani bagai खुलुम खा नहीं नहीं और आवाज चाहिए खुलम खा अपन बना याई फरे ये मणिपुरी में बोल रहा हूं मैं और खुमुंगानी ये कॉनराड संगमा जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की भाषा में बोल रहा हूं मैं। आज याद रखिएगा 27 नवंबर 27th of November 2025 त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इतिहास लिखा जा रहा है। We are scripting history. इतिहास रच चुका है। आज सवेरे जैसे आपको मालूम है मणिपुरी लोगों का प्रथा और परंपरा के अनुसार सूर्य उठने से सूर्य के निकलने से पहले भगवान को प्रार्थना करने के बाद आज आपके महाराजा किरीट वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी की आज पुण्य तिथि भी है। हम उनके समाधि में आपके प्यारा बुबागरा जी के साथ उनको नमन करने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद अस्तबल के इस महान भूमि में आए
आपके संग। त्रिपुरा, एंशिएंट लैंड, मणिपुर ऑल्सो ए वेरी एंशिएंट लैंड। हम इसको तखेल बोलते थे अपने अपने उसमें अंडरस्टैंडिंग में, और इनका हजारों सालों का हमारा रिश्ता रहा है, हजारों सालों का रिश्ता रहा है। और मैं आपको बता दूं, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे दादा दादियों की कहानियों पर, त्रिपुरा की कहानियों से हम बड़े हुए हैं। और आज हमारे संग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा जी विराजमान है। आज हमारे बीच जेम्स संगमा जी विराजमान है। पूर्णो संगमा जी एक समय के नॉर्थ ईस्ट के इतने वरिष्ठ नेता और लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके, उस शख्सियत की एक ड्रीम थी। और मणिपुर में तो बहुत सारे मणिपुर के समुदाय के लोग भी हैं। मेरे पिताजी इरेंगबम तोम्पोक सिंह मणिपुर के एक जमाने में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे, और आज आपकी राजमाता विभू कुमारी देवी जी, वो अभी जिंदा है, अभी तंदुरुस्त है और फुल ऑफ एक्टिव है अभी भी। उनका आशीर्वाद, उनकी ये सोच थी, एक कल्पना थी कि एक नॉर्थ ईस्ट हो जाए, नॉर्थ ईस्ट एक बन जाए। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनका स्पिरिट, उनका जज्बा हमारे दिलों में दौड़ रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि वो ड्रीम, वो सपना आज साकार हो गया है। इसलिए आज मैं इस त्रिपुरा पावन धरती, पूरी देश त्रिपुरा को जानती है, पूरा देश नॉर्थ ईस्ट को जानता है। कैसे? कोई नहीं जानता कोई त्रिपुरा से आया है, कोई नहीं जानता नागालैंड से आया है, कोई नहीं जानता हफलोंग से आया है, कोई नहीं जानता मिजोरम से आया है, कोई नहीं जानता मेघालय से आया है। सिर्फ वो जानते हैं हमें नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हमारी आवाज को एक होकर उसमें शक्ति देने का टाइम अब आया है। और आज इस हिस्टोरिक मोमेंट पे, इस ऐतिहासिक दिन पे, कॉनराड संगमा जैसे लीडर, हमारे बुबागरा जी, प्रद्योत देव वर्मा, जिन्होंने सब बलिदान करने के बाद, सारा जो बड़े बड़े नेशनल पार्टीज थे उनका दामन छोड़ने के बाद अपना खुद त्रिपुरा साका अपना खुद का पार्टी खड़ा किया, और साथ साथ में पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम किया। इसमें हम सबको शरीक होना है। त्रिपुरा की बात नहीं आज मणिपुर की बात नहीं, आज नागालैंड की बात नहीं, आज मिजोरम की बात नहीं, अब पूरा नॉर्थ ईस्ट एक हो जाएगा। और हमारी आवाज अगरतला से पहुंचेगी दिल्ली। और यही नहीं, अभी चैलेंजेस हैं, हमारी जो छोटी छोटी डिफरेंसेस हैं उसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। आपको मणिपुर की पीड़ा को आपको आपके दिल में लेना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा मणिपुर, हमको आपके यहां आना पड़ेगा। जब हम एक साथ हो जाते हैं तभी हमारी मान रहेगी, हमारी इज्जत रहेगी। इन शब्दों के साथ आज इस ऐतिहासिक दिन पे एक शब्द याद रखिएगा, एक शब्द जो पहले किसी को नहीं मालूम था। इनको पता था एकोटा, यूनिटी अंग्रेजी में उनको मालूम है, मगर आज के बाद थानसा ये वर्ड गूंजेगी। जय नॉर्थ ईस्ट, जय भारत।
बेलेखेनो हामबाय चिनी हेमचंद्र सिंह सारजिनो बिनि नांकुक मानि ककबाय चिनी बखानो थांचारि क्लांमानि बागै आं हायनो हाया ऑडियंस बागै सानाय आनि खाजनि रांथनि ताखुकते बुखुकसं जोंते बक काहाम काम खोनालायनायखौ नरक जारा फातारा तंनाय प्लीज नरक बिसिङो हाबदि चिनी स्पिकारक तेबो काहाम कक सानाय बागि तंखो नरक किसा सह्य खलायै बिसिङो हाबनायनि बागै नरक नां कय जाउ যারা ভলান্টিয়ার্স নরক বাহিনী কিসা চাইতক দি বিসিङ বরক হাবরনানি বাগै हामबाय हंका हायनो हाय जों ताबुक तेइसा कक खोना लायफिनाय चिनी बिसिङ ताबुक कक सानाय चिनी स्टेटनि मिनिस्टार सार बरम गोनां सार बिश्वकेतु देबबर्मा सार बिश्वकेतु नां कबकनाय बिनि स्टेज फायै नांकुकमानि कक नारकनानि बागै Bahai tong ti prasa tini jenggo astrobol naklawo chini bubagra bai ringjak one notice kai thansa chini unity ni je lukuthum pandao faisok paijak norok jotono nukhna chini bubagra bono karibo chini Meghalaya chief minister Conduct Sangmaji Taibini Logio Faisok Paijak James Sangma Working President NPP Bono Karibo Chinoro Faisok Paijak Chini Daniel Langthasa RK Megam Chini Hemochandra Singh Te Ojai Edward Song Te Chini Boromgunang Minister Onimesh Debbarma Chini Sir BK Rangkhal Te O pandao Faisok Paijak chini CM song joto EM MLS te chini Tripura hani kurung jagani Faisok Paijak chini rangsakni joto takuk bukuk okra chakra rogno khakchang mate hamjak mung yafaro kok kolokma saglak chini bubagra chini chief minister song kok sanai norogno ang request khlainani muchungo jara tabukbo ayang lamao bachawi tongnai Norono koyo sini playground bisingo haboi sini borom gunang songbo jotono satungona achugjak sini CM sini Maharaj jotono satungona achugjak norogo phaidi matro te 1 घन्टा ni bisingo sini program painai sung borongni kok khnalainai noroni bisikango tinini pandano tui duita kogno sanai sini o pandano kasonani bagai South Tripura रेल अचल खिलाड़ी जखा आज का ये यूनिटी प्रोग्राम को रोकने के लिए साउथ त्रिपुरा का ट्रेन ऑफ कर दिया गया था लेकिन हमारा यूथ ने उसको ये ट्रेन को अगर नहीं चलाया तो आग लगा देगा ऐसा बोलने की बात भी आज ट्रेन यहां तक आया है मिया हरनी सिनी सिकला रॉक Hopung samung khlaye o jaga tini sungna program nacho to khlayi ni manka thanai 7 tarik ni simi chai tokmani o jaga o program jate khlaita manthong hinoi miya horo o jaga ni stage rok norbayo bono karibo ayang te kaisa uklogobo o jaga program khayi miya hor 9:30 jara o jaga program chole jak sini sikla rok 12 ta ni simi hopung ayoi o jaga samung khaimani yagulo tini o panda khlaimanka chini siklaroni bagai dorono koyo joto yafa khorobnani bagai आप जितना भी रुकने की कोशिश कीजिए लेकिन हमारा यूथ रेडी है हमारा बुरी बदल रेडी है आप कभी नहीं रुक सकता अभी वन नोटिस हमारा सब यूनिटी हो गया है हमारा सीएम भी यहाँ में मौजूद है मेघालय का और भी नागालैंड का किकोंजी भी यहाँ में मौजूद है आप लोग सब देख पा रहा है इसलिए हम लोगों को एकता रहना चाहिए जों थानचा तंना नांनाय थानचा तंगाय जतनो पसिबल नाय ताखुर बुखुरक फायदि जोंना गारि ऑफ खायमाबाय ट्रेन ऑफ खायमाबाय जों नारगै मानगलक जों बोसकांनि साला
sini সংবিধান ni bisingtui sini adhikar sung nanai no nanai abono joto borok dono khawa kerak khaire omoi nahan bagai koino ani kisi sanaroni besika kok samani parinai bubagra toro kok sanai no norok bubagra payasa kebo takutul baidi ayang uklo kotong nairo nang koinani mucungu ayang uklo kotong nairo nang koinani mucungu waisa ani khorang bai bubagra ayuk loktong kai sung besikang ni simia ayang uklo kote lama ubusai tong nairo nang koinani mucungu angbai baksa khorang tisade bubagra ke kandra changmaji ke kikonji ke jotonon belai ka hambai kaham kereng tong baidi belai ke hambai. And may I now request Sri Monlumu Kikonsa, former Minister, Government of Nagaland, author, poet, and social worker, to please come on the dais and address the gathering. Yaba kolom di pini bagay jor ka kolom di! Tiprasa long live! One notice long live! Gokborok is your mother tongue. Our language is our culture. Our language is our identity. We call it mother tongue because we revere our language. Anybody who wants to erase our language, wants to erase our culture and our identity, till the very last drop of our blood, we will stand for our language. Gokborok Zindabad! In Meghalaya, in Mizoram, in Nagaland, we didn't come from a language which had a script. We come from oral tradition. Our ancestors spoke and our ancestors kept our word. Today, in Meghalaya, Mizoram and Nagaland, we use the Roman script for our exams in the school because it is our state, because it belongs to the indigenous people of this region. Therefore, when somebody denies you your right to use your language and any script that you want, they are trying to finish, to erase and to destroy your culture. We will stand up against them. Gokborok Zindabad! Therefore, I thought about it and I know why Bubagra says Greater Dipraland. I support Greater Dipraland, Greater Dipraland, Zindabad! Your people, the Tiprasa people, are kind people, are generous people. You have offered your food when there was famine. You have offered your palaces when their poets want to write poetry. Your people have offered them shelter when they were chased away from their own land. Today, the very people you sheltered are trying to oppress every right of the Tiprasa people, and we cannot take it. I tell you, the entire indigenous community of the Northeast stands with you. I repeat this, I've said this in one rally in Delhi, when David Mura Singh walked thousands and thousands of kilometers to tell the whole of India about the oppression that your people are suffering. Therefore, we have all come from other parts of Northeast to tell you, you are not alone. We are all with you. Anybody who oppresses the Tiprasa people will be provoking the entire Northeast, entire indigenous community of Northeast. We will stand with you, we will rise with you,
and we will achieve our goal with you. I, as a Naga, am inspired, humbled by all of you, our sisters, our mothers, our brothers, Triparsa people. Your spirit of fighting has fired the entire Northeast. I want to salute you once again. Triparsa people, Zindabad, long live Triparsa people. I want to quote two people before I end my speech. One, Michael Jackson said, all I want to say is they don't really care about us. Delhi does not care about us. We shall stand for our rights till our last breath. Again, to conclude, I want to encourage you with a quote from Gabbar Singh. Gabbar Singh, ye ke kar gaya, jo dar gaya wo mar gaya. We will not be afraid. We will stand together. Triparsa Zindabad. Bubagra Zindabad. One Northeast Zindabad. Konrad Samaji Zindabad. Northeast Zindabad. Thank you. Thank you, Kikon sir, for your valuable speech. Sir no bagai chung tewai sa yapa kotor ka khorob lainai. Aboni ya gulo, chung hai no hai kok khana lai meni bising phaiching thang lainai. Chini bisingo tabuk kok sai khana renai. Chini Dima Hasau ni phainai. Sir Daniel Langthasa, founder People's Party of Assam. Sarno Koboknai, stage of Hayui, Bini Nangkuk Manikok, Chung by Share Kainani Bagay, Hambai. Kulumga Jutai. Ani Bumu, Daniel Langthasa, Dimasa Grauni Sikri Buji Duda, Dimasa Triparsa la Buflung, Bada Buflung se, Dimasa Triparsa भाई भाई है, ये बोला हम. बहुत लोग पूछता है, क्यों नॉर्थ ईस्ट को यूनाइट होना है? क्या करेगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइट करके? क्यों नॉर्थ ईस्ट यूनाइट होना है? बहुत लोग पूछा, तो हम आप लोग को पूछना चाहता है. आज हमको आप लोग ये पहनाया, इसको क्या बोलता है? फिर से बोलो. रीशा, करेक्ट. तो हम यहाँ में डिमा हसाऊ से डिमासा का ये मफलर लेके आया. इसको क्या बोलता है मालूम है डिमासा लैंग्वेज में? रीशा. तो त्रिपुरासा का भी रीशा, डिमासा का भी रीशा. तो क्यों यूनाइट नहीं होना है? हम लोग एक है, हमेशा से एक था, लेकिन हम लोग को धीरे धीरे अलग कर दिया. लेकिन आज अगरतला में 27 नवंबर को हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि हम लोग भाई फिर से एक साथ हो गया है. यूनाइट हो गया है. डिमासा त्रिपुरासा भी यूनाइट हो गया है. और सिर्फ डिमासा त्रिपुरासा नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट को यूनाइट करने के लिए आज अगरतला से शुरू हुआ है. ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा. और इस यूनिटी थानसा ग्राउशी जामानी क्लाई जो हम लोग को एक साथ लाया है, इसलिए हम धन्यवाद देता है हमारा बुबागरा जी को,
कि उसने ये ऐतिहासिक कदम उठाया, इसलिए आज ये पॉसिबल हुआ। हम धन्यवाद देता है श्री कॉनराड सांगमा जी को, जो अपना राज्य चलाता है लेकिन सिर्फ अपना राज्य के बारे में नहीं सोचा, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचा, जैसा उसका पिताजी लेट पीएस सांगमा सोचता था। आज ये हम टी शर्ट पहन के आया है, आई लव 6 शेड्यूल। आजकल कोई कोई आदमी ये टी शर्ट देखने से डर जाता है, डर जाता है ये टी शर्ट देखने से। डरने का कोई बात नहीं है, हम लोग कोई का खिलाफ नहीं है, हम लोग कोई का अगेंस्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ अपना आदमी को सपोर्ट में है। सपोर्ट में क्या अपना आदमी को सपोर्ट करना क्या पाप है? क्या अपना आदमी को सपोर्ट करना गुनाह है? तो मत डरो, डरो मत। आई लव 6 शेड्यूल, आई लव ऑटोनोमस काउंसिल, आई लव द इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमें किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। जिंग राजा वंशो, राजा का खानदान का है हम लोग किंगडम चला के आया है। काउंसिल तो छोटा मोटा बात है, काउंसिल तो छोटा मोटा बात है। काउंसिल तो 100 साल भी पुराना नहीं हुआ है ना? नहीं, हजारों साल से राजा चला के आया है, हजारों साल से किंगडम चला के आया है। गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा लेकिन हम लोग को राजा वंशो खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज से डरना है हम लोग। क्या से डरना है? अपना बीच में जो नफरत है उससे डरना है। अपना का बीच में हम लोग को हिंसा होता है, उसको डरना है। हमारा पिताजी, मेरा पिताजी लेट निंदू लंगथासा, वो भी पब्लिक का एक लीडर था। 2007 में मेरा पिताजी को गोली मार के मार दिया, आज तक जस्टिस नहीं मिला। हम बहुत साल से तो हम सोचता था कि हमारा पिताजी को जो मारा वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। हम सोचता था मेरा पिताजी को जो मारा वो एक आदमी है, वो एक बंदूक है जिससे मेरा पिताजी को मारा। लेकिन नहीं, हम गलत था। हमारा पिताजी को कोई बंदूक से नहीं मारा, कोई एक आदमी, कोई एक व्यक्ति से नहीं मारा, कोई मिलिटेंट ग्रुप से नहीं मारा। मेरा पिताजी को नफरत से मारा। और अपना बीच में हम लोग जो नफरत रखता है, अपना बीच में जो हम लोग को हिंसा करता है, उससे मारा। वही नफरत से सिर्फ मेरा पिताजी नहीं, वही नफरत से आज मणिपुर भी जला है, वही नफरत से अगरतला भी जला है, त्रिपुरा भी जला है, वही नफरत से असम में अलग अलग जगह भी जला है। तो इसलिए सब हम लोग भाई बहन, बुफलोंग बहानडाव, बूबी आदा, हम लोगों सब एक साथ मिलना है, अपना बीच का नफरत को टोटाना है, तोड़ना है। और आज यहां में आप लोग को देख के एक साथ हमको अच्छा लगा। यहां में रियांग आया, जमाती आया, देव बर्मा आया, चकमा आया, रांगखोल आया, और जितना कम्युनिटी है सब एक साथ आया। और यही आवाज, यही फोटो, यहाँ का वीडियो हम अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना आसाम में हम लेके जाएगा और बोलेगा कि ये लोग तिपरासा लोग जब यूनाइट हुआ है तो हम लोग को भी यूनाइट होना है। और हमारा भाई बहन जो यहाँ में, जो हम लोग लीडर्स मणिपुर से आया, वो लोग भी लेके जाएगा और मणिपुर में दिखाएगा कि अगर तिपरासा एक साथ हो सकता है तो मणिपुर में भी मैते कुकी क्यों एक साथ नहीं हो सकता है, क्यों एक साथ नहीं हो सकता है। आसाम में भी हम लोग क्यों एक साथ नहीं हो सकता है। आज
यहां से एक आवाज शुरू हुआ है। हम लोग मरते दम तक वन नॉर्थ ईस्ट, वन वॉइस, वन यूनिटी लेके हम लोग एक साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि अलग अलग होने से हम लोग को एक एक स्टेट को भी एक छोटा डिस्ट्रिक्ट जैसे समझता है, दिल्ली में एक छोटा डिस्ट्रिक्ट जैसे समझता है। लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट एक साथ आ जाएगा तो 100 देश से भी बड़ा साइज होगा, 100 देश से भी बड़ा साइज होगा हमारा, और 5-6 करोड़ का हम लोग का इकोनॉमी मार्केट होगा, जो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क मिलके भी हम लोग को जीत नहीं सकेगा। ये हमारा हिस्ट्री, हमारा फ्यूचर हम लोग यहां से लिखेगा। और आज अगरतला से शुरू हुआ है। जुटाई हम्बाई, थैंक यू। Belai ke hambai bono Taiwan saya apa korop deh. Thank you so much sir. Tabuk jeng kaisa lam sogmani program tongo joining program jotono mungkuri hinglak piaba koroksa nangkung mani borok di om thai ini bu bosni jago sini takuk okra utpol deborma botini bubagrani party wo join khainani bagai bono lamsok lainai di om thai ya bakorop dei bono lamsokna bagai bubagrano stage o ang finani bagai request khainai One know this, long live. Ya bakorop deh, ya bakorop deh, ya bakorop deh. Bubagra ayo lotong. Di om thai ayo lotong. One notice ayo lotong. Ya bakorop deh. Bonobu jeng bini kuktui, bini journey, dai bini vision, kenanani bagai kisah onorut kainai. Dibor kaham, Dibor kaham. His Royal Highness, Chini beloved Habubagra, Meghalaya Chief Minister, Sri Konark Sangmaji, Chini Hani Honorable Minister, Sri Onimes Debormaji, the bebak dignitaries, Chini Hani Ingthung, Regional Ningthung, the Yani Khazani Tahokte Bukuk Song. Ang tini belekeno Tong Togo, Tam Nihinba, Chini Habubagra, Chini Tripura Motha, the Norok, Anoma platform Rimani Bagay, Hate Dofani Bagay, Samung Klayani. Ang Shio, Tini ang politics o
join claimano nugui kebang ma borok saja yang gimano fiaba politics ang tinia politics ang 1997 ni simino claim feka puila sekang TSF ni bisingtei student politics apni yagolowo silai timani bisingtei en tabuk ang Indian ni constitution o tiyei ani paisuke samungno hati dofani bagai krai thana ni ang tinoro fayu tini ang simia ani logiwo 2641 borok bo fayu en abo simia 900 je oza listed kri borok borok bo Tripura mothau no join klainai very shortly azaga voter busuk tong abang sia angku wifu halogo je halogo जों बुबाग्रा तंमानि जों दिनै सेलेंखा जे हालगो जों गोबां कक तंमानि जों दिनै माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी जोंखा आ जागावो रिजनल पार्टी जेस केबनो नांगौ आबनि बागिनो गोबां मा अफर्स गोबां मा रिक्वेस्ट मानमानि यागुलफनो आं regional party una tongnai hini ang chongkha fiaba tabuk ani mokolo regional party kaini tongu kaisaka IPFT te kaisaka Tripura motha ani mokolo Tripura motha bai IPFT no takuk nui hake je nugu gobang ma wansongmani yagulowo ang decision lakha je motha bai ang thanai je borok bai ang nukung khanai nukung khawi ani nukung hamnai ani hate dofani samung tangi mannai a mothau nang thanai hinei abongkha Tripura motha en sing tumu thansa tongkangke kai to tumu nai kangke Tripura motha je nai tongmani greater Tripura land of success khainai mo imang no sing muthai jaknaya chini jorawang ya phuno chini busuk ni jora phuno ngai fiaba salsa ngai tini 2641 je bororok ang bai baksa faika ora busajak tong ang bumung khulia boron respective constituencies rong ni leaders sabe boro thange malai nai en ang koinai Tripura mothani senior leaders senior workers warriors rogno borono kolam kagosa simia fia bai kha bai khuk bai khlai yasak nani bagai belai belai kana hambai borok dofaya loktung motha Tripura ayu loktung North East Thansa ayu loktung hambai belai ke hambai marwo sini sar diom thai debor mano jotono bini bangai taisa palbak sakai apa tinini sing saimano tinini o historical sal sing jotono tabuk saki khlai tong waise tabuk hai na hai ang stage o koi na hanai tini no ঐতিহাসিক salo nangkok mani kok no sanani bagai sin honorable minister sini sar onimes debor mano
ang koinai sini sarno tinini o itihas sijak mani salo jotto sini India ni beskango kok naragna ni bagai bini bagai jotono palbak sakai apa Bubagra long live Bubagra long live Jotono belai belai hambai जों jotono akran nang thanga haise khambai shesh haise mo joto akran no tak phantok bai buti khaidi thoknai haise poilano north east thansa redini param ganang chini maharaj Sri Pradut Bikram Manikko Jirani Kolomong te khagaham te Chibai Yafaro Meghalaya ni Borom Ganang Chief Minister Sri Conrad Sangma Jino Tongo Bini Buta Conrad Sangma Jini Buta James Sangma Eto physically fit Bo sini tiprasarung ni film actor hai chalanai thok bo hai bin bagi yafa khorob de hai yes tongo chungbai sini Daniel Langthasa founder People's Party Assam bo kok naraka tei khoroksa phaikauro sini TISF ni president Sajrani butaokra o Nagaland ni phainai Mr. Kikon no nai nei ekdom sajrani buta bo haise asake sollai phaikauro RK Megan sahab senior leader Manipur ni khub kaham ke boktobyo ri thangka Hemchandra Singh former speaker Manipur Legislative Assembly tongo chungbai chini Sri Ajay Edward ji founder and president Indian Gurkha Jan Shakti Front. Sini Joto Borom Ganang TTADC ni executive members, CM chairman, Borom Ganang MLA stroke, Minister of State, MDCs, te Haksal Sampani Painai, Sini Takuk te Bukuk Song. I stand before you not as a politician today, but as a son of this soil. I want to bring the kind attention of Meghalaya CM, a son who has watched our people struggle, rise, unite and defend their dignity. Today I speak with a sense of duty because what is approaching the Northeast is not ordinary politics. हमने बहुत कुछ देखा एक सिमिलर बहुत जाना पहचाना पैटर्न इंडिया में जैसा होता है रीजनल पार्टीज को सिर्फ यूज किया जाता है रीजनल allies are not treated as a partner but as temporary foot soldier. You go to Punjab, Shiromani Akali Dal, you look at them. You go to Maharashtra, look at Shiv Sena Party. Once upon a time, वही शिव सेना पार्टी एक नेशनल पार्टी को जायगा दिया था और आज वो कहां है? We have to remember that unity alone will not serve the purpose. हमारे पास स्ट्रेटेजी होना है एंड एक मकसद के साथ हमको आगे बढ़ना है तभी हमारा थानसा काम करेगा. एंड देन ये मैंने कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं. This is not the example of accidents. These are warning for us. They show a recurring fate. Regional parties that trust too deeply to the national parties, वो एक tools बन जाता है. And finally, आप देखिए अभी
बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के इलेक्शन में क्या रहा? एक नेशनल पार्टी जिनके अलाई यूपीपीएल था, उनके साथ मिलकर के इलेक्शन में लड़ा था एक साथ। जब नतीजा आया, यूपीपीएल को बाहर फेंक दिया और बीपीएफ को साथ में ले लिया। दिस इज द कल्चर एंड कैरेक्टर ऑफ नेशनल पार्टीज को रोकने के लिए हमको नॉर्थ ईस्ट में थंसा चाहिए। वही थंसा है, इट इज नॉट सिंपली थंसा, बट वो सब चीज को हमको रोकना है। एंड आई कैन टेल, इन त्रिपुरा वी हैव सीन हाउ मूवमेंट बॉर्न फ्रॉम पीपल एंड लूज देयर स्ट्रेंथ। आईपीएफटी बना, आज आईपीएफटी का क्या हाल है? ट्यूजेस था, ट्यूजेस कहाँ है? आईएनपीटी बना, आईएनपीटी कहाँ है? मैं महाराज जी को बोलना चाहता हूं, टिपरा मोथा भी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, एनपीपी भी नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। जब इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके कई साल पुराने पार्टी खत्म कर देता है, उसको हमको खत्म करने में उनको कितना टाइम लग सकता है? आई एम वेरी हैप्पी that Conrad Sangmaji came here. The whole Northeastern state leaders came here to understand and to perceive that without unity we can't survive in Northeast. एक साथ रहना हम। And then हमारा मित्र कोकिन जी बोल रहा था हमारा फ्लाइट चला जाएगा।